Dobar dan svima, ime je Luka Janković, dobrodošli u novi video u mom kanalu i danas ću vam pokazati kako da složite Rubikovu kocku 5x5. Krenimo. Za početak, ako želite naučiti ovu kocku, morate prvo da složite 4x4. Bilo bi lepo da ste pratili moj tutorial, pošto ćemo pratiti slične koncepte kao u tom tutorialu sada. Također morate znati notaciju i šta svaki pokret znači. Ako ne znate, sad ću da vas podsjetim. Ovo je R, ovo je R', ovo je U, ovo je U', ovo je L', L, F, F'. I kada je malo slovo, to je isti potez samo sa dva reda. Znači ovo bi bilo malo R, malo R' i tako dalje. Koraci na 5x5 su skoro identični kao na 4x4, samo su duži i zahtevaju više vremena. Centri se slažu iz više koraka, tako da sad ću da krenem od belog centra pa idemo nadalje. Prvi korak je uvek sklapanje dva ovako delića, jednog centra i jedne ivice. Znači na 5x5 se svaki centar sastoji od ovog manjeg centra, 4 ivice i 4 ćoška. Znači mi ćemo prvo da složimo jedan centar i jednu ivicu, to nam se već poklopilo u ovom slučaju. Drugi korak u sklapanju bilo kog centra je da se napravi ovako mali kvadrat od dve ivice, centra i ćoška. Pa mi bi sada trebali da povežemo ovo sa još jednom ovako grupicom od dva spojena centra i da je stavimo ovdje ili ovdje da bismo popunili taj kvadrat. U ovom slučaju imamo dva spojena bela ovdje i mi sad treba da ih povežemo sa ovim ovdje da bismo napravili tu kocku. To je taj kvadrat. Znači da bismo to uradili, treba da stavimo ova dva ovdje. Oni ne mogu da dođu ovdje, pošto, kao što vidite, oni su, kada bismo stavili ovako, oni su sa desne strane. A da bi došli ovdje, oni moraju da budu sa leve strane i ne bi se poklopili u tom slučaju. Pa sada ćemo samo da povežemo ova dva tako što ćemo okrenuti belu stranu ovako. I sad možemo samo da spustimo ovo dole. Sljedeći korak je da dodamo još jednu ovako grupicu od jednog ćoška i jedne ivice, da bismo popunili ovako pravougonik od 3 sa 2. Ili ovako, ili ovako. Pa hajde naći ćemo jednu grupicu, pošto u ovom slučaju nemamo ni jednu grupu, morat ćemo mi sami da je napravimo. Pa hajde da povežemo recimo ovaj ćošak i ovu ivicu, a da ne pokvarimo ovo što smo već napravili. Okrenut ćemo gornju stranu ovako da bi oni mogli u jednom potezu se spoje. I sad ćemo ih samo spojiti i to je to. Sada ove možemo da ubacimo ili ovamo, tako što ćemo ih okrenuti ovdje i onda spustiti. Ili možemo da okrenemo ovu dva put i spustiti ih. Možete uraditi bilo kako vama jednostavnije, ali ja ću ovako, stavit ću ih ovdje. I sad možemo samo spustimo i napravili smo 3x2. I posljednji korak je da se spoji jedna bela linija od preostala tri delića. Prvo trebamo da vidimo da li imamo neki beli delić na žutoj strani. Pošto mi u ovom slučaju imamo, moramo da ga spustimo u srednji red tako da nije na žutoj strani. To ćemo raditi tako što ćemo staviti ovaj prazni delić sa desne strane. I onda ćemo ovaj delić da stavimo bilo gdje sa desne strane, spustimo ga. Tako da nismo pokvarili belu, a spustili smo ovu dole. I sad imamo sva tri ova u srednjem redu. Belu držimo sa desne strane ili sa leve strane, nije bitno. I sad samo treba da ih povežemo, ovo je dosta jednostavno. U ovom slučaju bi okrenuli ovo ka desno, spustili ovo ka dole. I sad imamo još ovaj posljednji ćošak koji treba da dođe ovamo. Stavit ćemo ga pozadi da bi moglo samo da se spusti dole. I sad treba ovo da se poveže u složen centar. I to je složen beli centar. Svi ostali centri se slažu na istu foru. Samo treba malo duže vremena i mora da se pazi da se ne pokvari ovo što smo do sad napravili. Žuti centar mislim da je čak i najteži osim posljednja dva. Sada trebate složiti žuti centar, a da ne pokvarite belu. Pošto mi već imamo, ne gledamo ovaj ovdje delić pošto se on ne uklapa, imamo već složenu onaj kvadrat koji je drugi korak. Mi sada treba da napravimo 3x2 pravougonik. I da bi to radili treba da povežemo jedan ćošak i jednu ivicu.
to ćemo raditi ovako. Jako je bitno da okrećete samo jednu stranu, da ne biste pokvarili belu. Ako okrećete ove spoljnje redove, to ćete primijetiti, uopće ne kvarite centar. Tako da možemo da okrećemo ove spoljnje redove dok ne namestimo ova dva. I jako je bitno da ih spojimo tako što ćemo krenuti ove strane koje, znači kada bi gledali belu dole, U ili D strane, znači gornje ili donje strane. Pošto kada bismo ih spojili ovako, pokvarili bi belu, znači moramo samo ovako da okrećemo. Sad kada imate ovo, trebate da ga spojite sa ovim ovdje. Pošto on je ovako sa desne strane, kada ga stavimo, on treba da ide i ovdje dođe sa desne strane, ovdje. Znači sad samo treba da ga prebacimo tu i to ćemo raditi na sljedeći način. Stavit ćemo ga tačno ispod onog mjesta gdje treba da ide. Podići ćemo. I mi smo sada spojili ovo, ali smo belu pokvarili. Sad moramo da okrenemo gornji red na ovu stranu tako da ovo sačuvamo. A kada vratimo dole i popravimo belu, da žuta ostane cijela. I sad ću vam pokazati još jedan slučaj kada ako vam ostane slučajno jedna žuta gore nakon što ste složili ovo. Vi samo trebate da je spustite u srednji red kao i kod bele. Ali sad ne možete samo da je spustite dole, pošto ćete pokvariti belu. Nego morate da je spustite, onda okrenete ovu stranu, tako da ovdje nema ni jedne žute. I vratite gore i sada ste spustili sve žuto u srednji red i imate gore 3x2. Sada ćete spojiti ovo u jednu liniju, isto kao što ste radili sa belom, ovo je dosta jednostavno. Podići ćemo ovo gore da bi mogli da ga okrenemo. Okrenete ovo ovako, spustite i to je to. I sada ovo je posljednji korak za sklapanje žutog centra. Kada ste složili liniju, ne možete samo da je ubacite ovamo. Pošto vi kada biste samo podigli, ne možete da zamenite ništa sa gornjim redom, tako da se ne pokvari bela i da ostane žuto složena. Nego u ovom slučaju morate staviti ove sve sa desne strane, tako da kada dignete, gurnete žutu pozadi, onda okrenete 2 puta i kada vratite, ta žuta će se vratiti i bit će složen žuti i beli centar. Sada trebate izabrati Sada ćete staviti naranđastu pozadi da kada je spustimo se poveže sa ovime. I za kraj, znači ovo ćete sada staviti sa leve strane da biste mogli da okrenete desnu stranu, povežete i ne pokvarite ovu naranđastu. Evo ovo je dole, kad spustimo poklopit će se sa ovim što je isto dole. Imamo liniju, okrenemo, spustimo i složeni naranđasti centar. Sada treba složimo zeleni centar i ovdje dolazimo do prvog problema, pošto nemamo ni jednu zelenu i ni jedan zelen ne može lako da se ubaci. Pa vidimo ovu recimo ovdje zeleni ivicu koja možda se poveže ovako. Ali to je sad pokvarilo naranđasti centar, pa moramo da je sklonimo da bi se sačuvali i onda opet vratimo nazad i složili smo naranđastu. Sada možemo da izaberemo, kada bi se sakrili ove, vidjeli bi se da je ovo u stvari jedan delić od 2 spojena. I isto važi i za ovo ovdje. Izaberite jedan od njih i spustite ih dole, tako što ćete ih povezati tako da mogu da se spuste. Povežete ih u jednom potezu, sakrijete da sačuvate i vratite nazad da biste popravili ovaj centar. Zatim evo imamo ovo što će nam spojiti 3x2. Stavimo ga ovako, povežemo, sakrijemo,
vratimo. I za kraj imamo ova i ova dva koje trebaju da se spoje u jednu liniju. I to je malo komplikovanije, ali ako razmislite dobro, imate ovaj ovdje i ova dva. Njih možemo spojiti u liniju tako što ćemo ih staviti ovako i okrenuti ovo dva put. Zatim ovo sklonimo sa strane da bi ga sačuvali i popravimo naranđasti centar. Zatim imamo liniju koju ćemo u ovom slučaju baciti tako što ćemo isto kao za žuti centar staviti sa iste strane kao već jedna složena strana, spustimo, okrenemo dva put i vratimo da bismo popravili sve i ostala su nam samo dva centra. Možete složiti bilo koji od ova dva, ali evo ja ću u ovom slučaju crveni. Izaberite jedan od složenih, ili ovaj ovako ili ovaj ovako, ajde ja ću ovaj u ovom slučaju. I sad možete da ga spustite da biste povezali, sakrijete da ga sačuvate i popravite ovo što smo pokvarili. Imamo sad ovaj i isti princip možemo da iskoristimo, povežemo, sakrijemo i popravimo. I sad ćemo staviti ovo sa lijeve strane da bi nam bilo lakše. I ovo su sad najteži slučajevi koji mogu da vam dođu i ovdje možete naučiti jedan algoritam koji će vam olakšati, ali možete probati sami da složite tako što ćete koristiti samo desne i gornje poteze. Ako ste dovoljno snalažljivi možete sami da provalite, ali ako ne želite se mučiti sa tim, možete naučiti nešto što se zovu komutatori i to ćete uraditi ovako. Uzet ćete jedan delić, stavit ćete ga tačno iznad mjesta gdje treba da ide, tako može se spustiti u jednom potezu i bio bi tamo gdje treba da ide. I onda ćete to raditi, spustit ćete ga, zatim ćete okrenuti prednju stranu, tako da on bude bilo gdje sa lijeve strane. Znači u ovom slučaju nije, znači samo da nije u ovom ovdje delu, taj delić je sad sišao ovdje. Tamo gdje je sišao ćete spustiti samo taj deo dole. Znači samo taj red dole. Zatim ćete vratiti prednju stranu na suprotnu stranu, podići, opet je okrenete na istu stranu od početka i podignete ovaj srednji deo. I sad ste ga ubacili tamo gdje treba da ide. I evo ponovit ću to još jednom za ovo. Stavit ćete ovo ovdje, delić tačno iznad mjesta gdje treba da bude, spustite, okrenete prednju stranu, znači ne ovamo zato što bi on i dalje bio na desnoj strani taj delić, na suprotnu stranu, tako da nije na desnoj strani, spustite to, taj red, zatim okrenete prednju stranu nazad, ovako, podignete prednju stranu na ovu stranu, podignete i to je to. Složili ste sve centre. Ako vam se desi neki čudan slučaj koji nisam pokazao u videu, slobodno uradite par poteza sami i vjerojatno će se svesti na jedan od ovih slučajeva koji sam pokazao. A sad pređemo na ivice koje se slažu identično kao na 4x4. Probat ćete sad, pošto svaka ivica se sastoji od 3 dela, da nađete neke koje već imaju recimo dve složene. Evo je ova ovdje, zeleno-bela. I trebate staviti posljednju zeleno-belu sa suprotne strane i da ovo bude gore. Znači stavit ćete nju ovdje, tako da može sada ova ivica da se spoji u jednom potezu. Okrenete, da spojite, podignete, zamenite sa promešanom ivicom, vratite i popravite centre. I sad idemo dalje. Evo ovdje imamo dve složene. Posljednja nam je ovamo. U ovom slučaju možemo samo da okrenemo levu stranu dva puta i ona će doći tamo gdje treba da ide. Povežete. Izbacite u gornji red. Zamenite sa promešanom i vratite dole. I vratite ovo nazad da biste popravili centar. I sad idemo dalje, nemamo više ni jednu gdje imamo dve složene odjednom. Zapravo imamo ovo, evo pokazat ću vam ovaj slučaj. Kada imate ovako, trebate staviti da ova sa druge strane ima suprotnu boju. Znači, pošto ovdje je plava, sada ovdje treba da bude crvena napred. Evo ga ovaj. Stavit ćete ovako da bude crvena napred. Imate sad ova dva koja se trebaju spojiti sa ovom.
pa spojit ćemo, podići ćemo u gornji red, zamenimo sa promešanom ivicom, vratimo i popravimo centar. To je to. Evo sad nam se napravila i ova. Možemo da spustimo ovako, tako da može da se složi u jednom potezu, podignemo, zamenimo, spustimo i popravimo centar. Zatim, više nemamo ni jednu gdje imaju dve složene, pa ću sada da sam složim dve za bilo koju. Evo recimo da imamo već dve narandžaste poklopljene tako da mogu da se slože. Spojit ćemo ove dve narandžaste, nebitno što je ova promješana. Izbacit ćemo u gornji red, zameniti sa promešanom, vratiti i popraviti centar. I sad imamo dve složene kod narandžaste. Treba da ih povežemo sa ovom, znači treba da dođu na desnu stranu, ali tako da žuta bude napred. Evo je, povežemo, podignemo, vratimo, spustimo i popravimo centar. Moguće sam u nekom trenutku pokvario ovu belo-žutu, ali ne bi trebalo, ali nema veze, ajde. Stavit ćemo svakako, ponovo ćemo je složiti, ako sam je pokvario moguće da nisam. Znači stavimo belo-naranđasto, izvinite, bela-naranđasta, povežete, podignete u gornji red, okrenete ka desno, spustite, vratite i to je to. Imamo još par ivica. Ajde recimo ovdje imamo dve složene već. Dovest ćemo ovu tako da žuta bude napred. Povežemo, podignemo u gornji red, zamenimo sa promešanom i popravimo centar. Sad opet nemamo ni jednu složenu, moramo sami da složimo, ajde složit ćemo recimo plave. Stavit ćemo ih ovako da mogu u jednom potezu da se slože. Spojimo, podignemo u gornji red, zamenimo sa promešanom, vratimo i evo ih sada ovdje, evo je posljednja ovdje. Povežemo, podignemo u gornji red, zamenimo sa promešanom, vratimo. Ostale su nam još 4 ivice i sada mogu stvari postati malo komplikovanije. Potrudite se da kada slažete dve ivice da imate barem jednu promešanu u gornjem redu dok ne dođete do zadnje dve. Znači u ovom slučaju nemamo ni dve iste. Evo imamo ove dve zelene koje mogu da se slože u jednom potezu. Podignemo, zamenimo sa promešanim, vratimo. Dobro, i evo je posljednja ovamo. Možemo da povežemo u jednom potezu, imamo gore jednu promešanu ivicu koju ćemo da spustimo dole i vratimo. I sad evo ostale su nam još ove. Moramo da stavimo ove dve tako da budu, znači moramo stavimo ove dve da ova bude suprotne boje od ove. Znači stavit ćemo to ovako da bude ovdje naranđasta, ovdje plava. Spojimo. Znači ovo sklonimo sa strane da bi mogli da zamenimo to i vratimo dole. I sad ostaće nam inače zadnje dve ivice, ali nama se jedna ivica preskočila, ostala nam je samo crvena. Ja ću ovaj slučaj pokazati malo kasnije, a sad ću vas naučiti šta da radite ako su recimo sve ivice zamenjene. Znači ako imate dve promešane, u suštini trebate da idete u krug onaj algoritam za 4x4 koji je okretanje, za slaganje dve ovako ivice. I on ide ovako. Gornja strana ka desno, znači malim potezom, malo U prim, R, U, R prim, F, R prim, F prim, R i onda malo U. I ići ćete to u krug, svaki put ćete recimo ovu ivicu sad okrenete na drugu stranu, pošto ako radite opet samo će se vratiti na isto.
ali evo recimo sada iz ovog slučaja da uradimo taj algoritam. Evo, desilo nam se da su nam ostale samo ove dve. I ajde sad ćemo da recimo okrenemo opet ovu i sada sa ove strane uradimo taj algoritam. U suštini morat ćete se igrate, pošto ima jako puno slučajeva i ima ih teških, igrat ćete se, ponavljat ćete taj algoritam u krug dok ne dođete do ovog slučaja ili složenog slučaja. Ovo će vam možda malo potrajati, ali nema jednostavnijeg načina, osim ako ne želite da učite svaki slučaj na pamet. Kada imate ovaj slučaj, znači ili će vam se složiti, ili ako nemate sreće, ostaće vam ovaj slučaj. Ako vam se ovo desi, uradite isti algoritam kao za OLL parity na 4x4 i taj algoritam ide ovako. I to je to, složila vam se posljednja ivica. Za sada samo možete složite 3x3 korak, isto kao bilo koja 3x3 i čak ne možete dobijete ni parity. Evo ga krst, ja ću slažem CFOP metodu, ako ne znate imate tutoriali za to. Evo ga, F2L par. Složili smo F2L, posljednji red. I PLL. I to je to, složena je 5x5 kocka. Ako imate neka pitanja vezana za posljednja dva centra ili posljednje dve ivice, pošto to nisam prošao kroz sve korake, pošto mislim da ste dovoljno pametni da sami provalite. Ako imate neka pitanja, ostavite ih u komentarima, svakako ja ću vam odgovoriti što prije mogu. Hvala vam što ste gledali ovaj tutorial i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!